sini live di kondok tunggu je orang tong lai rok na koyo tadi sembor di bagi sing ya korom na ya karon sembor borok asuk sang tiga itu buka boni bagi sini live di kondok korom pri sembor ni khub dei sing samung buka na nai borok mui to tong kah ke borok bo iya ro ya ke bo bisibo kai to no ya saka abo kisa sung no sai khana ro lang sawo sung sai mana ni bagi sido sembor tong lai rok kobang no sai mia to bo ang ni jibo sai mia ta hai ba ang bagi sini sa sunga koinai borok bo bisibo kai to no ya saka tai borok ni bumung joto sai mia rok tongbo abun bagi eke sung borok ni khub dei ro samung bo sung khana nai kai to no lok manita abo hai borok borok ni boyos ukisa sai kalang thanga sawo do abun bagi Mani mot hadis segera publisher Jisho Asaimani ke 1976 4 January Saturday ko asayo Jisho Asaimani kongsi 1976 sinilai different battery ko lama ko salai thailayo Asaimani golden jubilee pale lenai ini nai baptismo nama ni golden jubilee kana naik tempat bisa kiri kayak awal bagi kayak jona hamai tau sesera jona kaham karo kayak tono kayak wahai panda kotor semua jago tini di sini tidur naik sama kayak tangsa besar bukan banyak tangsa besar hopumai leo ini belai kubikok saka khani ya khano sinai ya bersaat tangsa bersama hopumai leo sengapru bersama kata keriba git tahu kai talika kaham apa hai bersama lo sebelum tumani serai itu siapa serok jisono lo bersama hero nukman ya udah lain kai talika kaham ambai Hello, ang dia juga kan bang, tepet kotak mata. Ambai, angkat kita pokok-pokok dulu loh kak. Saka tutup kayu kata bapak kapal pokok belum hang kata. Di nomor mana ke? 1976 ay mato. Bagai ani bumungke Sugol Deborma engke dak esam kumung tonggo rana puro kajago kesan kajuang ta kai nasya pura teranya batal ko konferensi topikla Bagai longi kan tentang angka. Bagai bijak mula bota puno master tonggo, bungu longi kan. Bagai ini sini lejek wa, lagi kok kalau yoko wa nak puno ya mau puno ya. Kajak aja, sama sama dia hingga hamdu kamari kita. Noko sami sata bukan kayak kisan mau sampai nol bulan, an bukan selongi sani ciplah. Dengan longi pun kata, ambai, kayak rumah mana? 76 ay mato. Kata hay para mas awon rok ni mucho maya awon nong nai ni nang kau tonggo. Kata tahu nong orang nas katai. Kajar kaham perlu tomo, oke, tahu kalau aku berkaham lo, saya pun tak habis singgol, apa dipakai aku berarti saya buat kalau mokol berbeda kota tangga, saya tunggu, amba jalan di tangga, sukia kepada mon hanya live di kong. Sugol Deborma, mereka nolong di Deborma. Ambai,
ang baptismo 1976 March maso 1976 March maso tinjulai saka boys bo sadin so boys hariana 66 kisa lagi pas dan kani nandro 66 kisa lagi 1976 March maso tarilang itu Malaysia Uprom boys jeng sini kisa 76 nung nai mato oh my god saksu belum Ani boyos mas kasinan. Kuni pekerana. Boyos sekai warna mas sincano tanggal dong apa? Bila sikala ha. Ani kita echo 68 light drop 69 no kalay tumata. Engkau borok siklang kuru kai, am tiro cengrat tengar sungai ta. Sengket om kita isa salah kusuk. Amai. Akan balik, saya telah balik ambai. Ang Allah akan pasal sehari sana nang huni wan semua. Nang sebagai balik ambai nam kesuko. Saya telah balik ambai. Angkat dos ramni Digon Brojendra Daborma, Lat Digon, ang betis rumah kai 1983 November, kita Oktober le November 19 tarik 1983 dangan Allah. Bang saya kusuk kisah apa? Bayasa kusuk, heboh lat rakang nangka. Boyos sekali Inggris bisa sini 63 tabuk soli temurani Mars pakai ke full naik kuni posisi di Mars pakai kai asunan boyos angkai kisah olah rumah timan kai angtin bar Oslo kuku kajekan operation bone bagi mana yang dia tong-tong belakan kebal kaham ang hai di kasuno ang operasi keseluruhan dokter sesuatu Bangalore nino kuri neng haji sampai mana hai rumah nusa hingga bakal kelihai agam hobung itu tenglia hingga dasar swingnya sini dasar balik tuhan genar segelan pengusar neng wana kena amit dasar kaitan katawan agar itu hingga bakal bisa mulai deruan ya tiga awak lainnya operasi kesekan ani major operation spinal cord bokor bincang tinggung jarak abo Bangalore 2015 suloi me dino radago awak bagi yang latar langkah tidak ini berbes kampung tanya sini matu asal hambat Asyik sama background dia mahai. Christian satu kru, jealous object kru, jisu na ya kaya. Sama background dia no. I have decided to follow Jesus. No return back, no turning back. Kau baru besar lah na. Angkawa sangka Yesus berdoa Kihilia Angkawa sangka Yesus berdoa Angkawa sangka Yesus berdoa Angkawa sangka Yesus
Hamba jatuh